Genesis chapter 3, emutisambirira ipintu fyonse ifyolesa asokolola ifyakitike kweka ku bubumbo na kutendeka kwa bubumbo namuli chifu amwene obuchenjeshi bwa mulwani owali mulwani wakwalesa kufoyo kuti asesha omuntu mukunakiralesa namukukonka kyonse ekyo lesa atekanishesha omuntu kuti kiweko kukubalira lelo lesa pakuwa wachinda makumano kulusena kumaka apekenye nshira eshima sana yakuti omuntu engalukira mune inshira kakwali ali alinga kama nshira yakutuma omwana wakwe Yesu Kristo nokwisa afuira amatupa cross ero nekyebya abeshintiro sana ya Genesis 3 oko lesala eryokutina mayo kunshiteikalingirwa akesa fyala eryo ngafyala uyo akafyala eukatola olensoka kumutwe yokukira panchitanga ilya abantu balufyenye tulesambirira okukira wabo twike okuya mukupisa malesa kabiri abulile inamano kuipaya na pana mapakuipayiwa afumishepo emikoko amapoti ayo ash apele abantu ng'ebyakubika na ng'ebyakufwala akukaga famili yabo ilya inenama ngupiribulo alero shokutira ali nonkubakalubula Yesu Kristo ekyonomba kubena Galatia chapter 4 ndemona verse 4 mwalungulo okutira inshitero yapikirelesa atuminya omwana wakwe waishire fyalwa kumwana kashi omwina malango okutifwe pakumutetekera tupokereri omwana kanshinango nga bamalayika bali balwanyi panshitairya mu Genesis 3 okulinda enshira ili yakumutowa mwewo nomba palino nshitapa mulango wa salvation iyaleeterwe through Yesu Kristo kulya ku cross bamalayika lesa abatanimwa kuba babompi nimingu shambulira shabirako okukingira n'okusevinga bali abakakwatana n'obakwate kusukiro muri Yesu Kristo kashira lilisambiro lisuma kabiri kiri lisambiro lisuma ilyo omwo mukati keso kubabwa nanyi nabaletu konka mwingesha pamakana panchita yenu mwaisha okulapitiro kamonga bena bereya pantu ningishiba kutirimo okusumira fye pantu twamufata cyaba izi ku bantu bamukama fye lyo mwayumvira mwebene esheni kukomukamo ukayafika pa kutuma munati kishinga Genesis 3 te chapter 0 chapter ukoseresha okumona makana mano nokutandika wakwalesa ila tusambirisha ifyo mulwani aba ila tusambirisha ifyo satan tikiryo muntu ila tusambirisha ifyo satekanishesha omuntu kusukiro kabiri ila tusambirisha neto tukengira mu myoro mwalesa te ifyo fyeka nepyo lesa kaleta abantu mu bupingushi ilyo bakatika panshita yakurugurushiwa tefusanga mu Genesis 3 kanshini chapter musuma sana bona tukosereshiwa kaitreto tera coordinator family monso muombere pokusta unite ama churches nonse mu bakula especially mu mansa chena lesa